Kublai phi waro ki perlok yanga ki wuju like ki wuju view ki waju comment si ki video yanga na kapor skupor ini udah hadir udah upload artli ki video bon hana perdi yang phi ki wa inbox singa ki wa text singa ki wa kli nga comment ma phi ne liang yang phi hakani ka MP by election phi daw ne phi ka VPP ma daw change party phi ka wi ma tempu u yo juba pipi hendrai kate kwa u juba pipi muda ladaman karuman le ukur chan ba ka kani ka party VPP hadu upoi hika hebor hadu yo ko sunchari ka stadium i yo paya kaman bentok penbiang penlai penwan ka yiki pai ba hendrai kat kamoman gate penman ge nga u artati na ka kani ka party ngai ajan boro pile tibai phi ni yi daw dang ha ke HADC yo ki sunchar tadi yupi yi waja yi ginong sora pat kam ju yus im sora te pi ngai jan woro pi du ko pa YouTube du ko pen mkam Facebook pen mkam Instagram du ko pa news no ko por tengah jan pi bethan ko tipora banianga mkam marau pataya ngai jan de pi yi waja yi ginong sora bat yus im temudur de pi perlok la de jawa yo kani ke party usunchar ye ke stadium ni kamunuja nga hanga ka kauman gate nga po ko yana hay artatin myedio be ansar yewoja ni baile yo weklam wekam myeto di tang kajak le he porwa uba arden chatnan yalali payo wanga wini perlok yang ana mim tudu bat kamju wini perlok yang ana juai te hiti por kat wajor yor ayo ba arden perkhat hanga semen ong ni benta ka reservation policy pat ni benta yong i ki kon kasi jantia hadu kat ni hunubru ucha tangan hunubru benda di jing im yong o hunubru woyap ni benta usuk usai ke jai bru yong i ngale kujimuda ladaman karuman le ukur chan ba ya kani ke party nete daw boy ke election MP grech tomangak na tadang bon bhatam vodi hapling session iwanga emo te boy kani election MDC la grech tomangak na tadang bon bhatam vodi ki vitawan ki candidate hapling session ko wanga emo hanrai kat kamoman katen yiu penman ninga o artatina yo hipi woro khud ke sarkar ye ke VPP wo wanya klam hamie nei benta ka reservation policy hanrai bosnya si uong boy ke chithi he wa president rangba yongi miu wan nida wo em ki kam ki wa corridor palat banni kateka reservation policy tengah muda jan ubru the sacrifice wo da hunu yap chisin gesni ni benta kani ke reservation policy tekad huyu dang em chu ki kamu ki wa tam palat banni kani phi ki pai ba perkhadi de phi hoy ye klami kai te kam che surok hoy ye kabai che surok hasurok klan bahagi yang iu kubai henrei mandapoy kami yu yaklam mem gunod wan suk bah piu komen suk bah piu ong piki perlok mem kam la yaklam egam te egam tu egam ni egam tai egate persen ide wo suk bah piu ong tangu khanai pi kan komen pi suk pi tangu ikam mkrek kam ni em kam di yaklam em kam di tho di tar em kam di snya tu em kam di plu jingmut em kam di ye jingmut lam hai thau ibuda po sarkar bo yaklam mhoi te yu kular surau oste madang he por rim iwan yu klam ibuda mi no thlik ser thlik rupa chu ongi tedaman skian mboi jing tho mboi jing tar rai ka kam bang ni klemi tho klemi tar mkre kam de he won yu woni por le won bru yu chet kala la du kular piktin klemi tho itar tini tida ko sarkar khud ko yu ba arden yo yaklam nei benta ka reservation policy hanrai ba arden dang wo hewan jelang ye jingmut chisen gesni do hunu yap ne benta gani tango manda khut yaklam tang diwan wan takabai takerkiu chusurok tabeng takno takta ye ke sarkar le phaujai harukom yukhi itu wara ngamur jan kani ke parti pusnya thu hado kata kani to ke parti ko tipru tiplai kani to ke parti ko pha do blai ijingai yonga hachwa wonga chima karai wo korchane ka hanrai manapai kat ni yusar duk sui uchong kani ke parti imsngi kat ni su ben bai ki bro
Klem dapat iyongki ubiang moto ki magaman tangwa hewan tahu lagi subeng si kena ba iki MLA ki woto hagi tu ki constituency ki woki lai kelam ki ong kita lai lai penche pai ba tangwa heyu yonga to lai li bengi iki MLA lai li bengi iki bru yongi gijing mun nyete daw nga penman ge nga warta tina uchim sisndon garai ngala daman kat umanna kani ke parti ngam kerchan dega mputi ba che ke parti ulaya tang wo ke VPP ngam kerchan dega ni ba nga he poro kerchane ye ke HSPDP la ngam mo khut ngam pun bor nga to ingai jonga hi hadini de kerchane kongres la ngam muli khut ngam pun bor nga ingai jonga hi hadini de kerchane ye ka NPP la ngam muli khut pun bor nga pana ingai jonga hi te kerchane ke VPP la memu penbor memu likut nga to panai ngai yo ngai tu mi ene gani parti la nga panai ngai yo ngai nga memu khut memu penbor mper hapi ki perlok han ong pinga u cha thet nga u cha dai nga mem sia yam ram ni ba yo bru suk pi kulam iktin suk pi kulam cha thet tang u thet kat yo bru thoi suk u khanai bi tang wa ngai nga chem ha nga semen wa kani ke parti PPP kat kam han te stang go yalam bakla gi pai ba bon bha gi bruyong I ki basnyau tho bakla khamtam chanong kandong ki mut bai gi yudur ladaga ni ka parti VPP yok kusun charaka woro ki wadu u ya mahajon lu kemu perlok ya bakla bi man kam te de lele uli kre bala odu uli kre bala man ga snihi lada job kat ko job ko parti la u misteri le hap kre misteri u unong rep le hap li rep u te uwan iwan ikre iwuju kre piman gesni to ite hikre uli kre pi untuk man da job dengan ke parti VPP tikinong rep le yo kam sarkar gi te ki misteri le yo kam sarkar gi te ki ukre pelanong sni le yo kam sarkar gi man kam te de lele isnya tu pakla bi ngayo bun ki bruyong I chini sinong kendong tas dang ki usnya tu pakla wa to kani ke parti kudu chu ongki tela da job dengan ke parti to woro di mahajan lut man kam te de lele pai ye pakla bi ye duk piu silat ni ba kat kam man gate ngayo de bon ki usnya thu pakla taknang yo lai piu silat kan pude report ti perkat di miat na nga hana semen ngadaraya ye kani ke parti ngam kerchan dega ma binga